Atzahana okookash shnaqzel tirtiol qmandios tohqiol. Junto al qol tetei ain bin es ain kayen. Hana qougel qoshimel es qoshnaqzel to Génesis capítulo 38. Atzan qiol quel qiolan ajo il abant totchwinkel Judá. Anquete Judá atqual Jacob Mo Israel. Bueno, anza coyola lajana, Génesis 38. Tetenegel, titsa il ant tu Judá. Tenegel, zacht el tpa Judá ti kir. Terman, es zacht gio junt schugel, kshol ach kananei. Toch polet chol gelu mina, kumbinte kun es okosnap sentir. Qad ketak Dios tuntzat tchion khun ichen shugel kshol qshal ach kanane tiqunel ko ayesh halum mita qanchikul tutz Dios te tokeach qala ite taqkeshal Dios akeko estiketak Dios tijolulo to Génesis 38:1 es versículo 2 chik halum kyo ikhu el tpa judati kiterman es shin nahal tjajun ichen ira tbi anahla taktoh adulam anza okataxqinati tukajun qia tkwal jun kananei su atbi es okamaje judats tukaqia anatzam. Bueno, tener el ñaba kutbinchen Judá tener tu el tpanti kiterman estka tzatjion jun shugel kshol ach kananei ajolun minen salag Dios tir. Bueno, y ulte Judat cual tukakia ajkananei. To Génesis 38:2 chik halum. Atzachtet kubkshe Judá tukat shugel pesh oktzak tal shugel. Es qahtalt ul itzch. Atzent bi oktqo tbachlen she ikho oktzak khultal es ul itzch khultqa Atzan tibi oktqo onan oktzak khultal khoqia es ul itzqa khultqa atzan tibi oktqo sela. Muy bien, o shete Judá tqual matzul tenegel tkab onan estoshen sela. Bueno, machitijen que qual han atzan hana machitijen cual es machook que cual te jun cual añaban cual hatzen el knikte añaban que cual ayet cual Judá. Bueno, el escuchen Génesis 38:6 tun japambachto Génesis 38:11 chik halum zachtgion Judá tshugel at negelt cual atzen tbiqya achiet tamar meñawen el tbinchme at negel cual ñawen el tibinch en tuts comandios estuns en pajalu pesh el ti comandios tchwinkel mine ñawen taqtet negel cual casi kutbinch ñaba tus dios estuns en paja ñaba kutbinch en tuts comandios pesh el ti dios tchwinkel ñash por no gigante tiol dios achik halum qaal khun no kbinch ñaba antitata Kokol yupt tzach, mukokol tak antchwinkel. Versículo 8. Shitsent qman Judats te onan khalum. Mehek sahan tukut shugel qtant tzike. Tsenko khan okaqu. Tunsent kitqon tiyakhel tzike. Mebin taqtun onan kha ayet kwal chiul itzkha. Nyat kwal qatak. Tunsent khun khamach acht ku kshetak. Onan tukut shugel qtant tzik atzan khnit yagel noqtaqn kutqiyin taqtus toch tunsen mit okataq taqtal khoqya tetiyagel qtant tzik atzan tbinchme ikho nyawen el tuts qmandios tunsen tsho machste onan el qint chwinqel tun dios tunsen tsho shetqma Judá tetamar khalum atli Come kustmel tsaget hat tati kun okim tichmila tunsen tokamagei
tukan kwala sela achchi nan sin ke kyun qa oshet kwal Judá Saúl na anket negel anket kap o nan es anket toshan a sela pero como te o taqumajeta tuka tamar pero atzante te shkesh kwal kutbin chinyaba es el qint chwin qilton qaman Dios me at taqselate ochchich qamakim taqte tsikbach ataqtsen costumbrts de que ataqtsen atits qtsan chmilbach y taqtsen tits han tuntok maje tuka atshugh qtsan tsik tunsen kyok tsaqt kwal es tuntkich semey motiagel tijo shugh qtsan tsik por ejemplo digamos hay en tli chinkimetli entonces atzen witzen atak obligación tir tuntok maje tuk en shugel tuntok kwal tin shugel tunsen tkich niagel tir pe machinkim wets entonces atzen witzen tsahana at obligación tir tunt khaumaje tuk en shugel ik taktsente och no gut wissen ik khan mikshte khan ik tak och kshol kshal och tunsen tet kimte shit qamante mambach a Judá te onan a Judá kwal como makim tats tsikits dos aten zahan kush khawmagei tuk atshugel qtan tsikit tunsen tokt kwal tsatir tunsen tkichtet tsik tiagel metitsem antu onan dice que achtacht kuk shetak onan tuk atshugel qtan tsik noch taqen kut qiyen tiagel tus toch tunsen mit ok kwal tir atshugel qtan tsik es ajolun Niawen el tutus Dios es el qinte onan tichwinkel. Bien, dit macht han bueno como makim khatneh el chmilbacht es makim khat ka chmilbacht attaqtsan khulte khudats kwal a selatbi asuntun much ishtaqtat tal net ishtaqts dit shitqma khudats han tetlib atamartbi qala kushtaqshit khattati hu ochikim tichmil tsahan qala kust 18 tchi watsen kwal asela tbi qahaw mahaytuk metsmasha achshe tchi bueno es achte tamarts atli Judá es achte tja bien entonces makoyol chentigit negel nyaba pues te Judá tatgio und shurik shol achkananei amin talag Dios dir por eso ash enseñanza te que hago nimel kuhan a te kushen qa Hanam Traumache, mit der Trionte Schurig Scholnia Nimel, ist der Ching. Ach, Kanan Traumache Ching, mit der Ziehen der Ching und Traumache Tukuchunka Anya Nimel, porque después Ktal Nyaban, kan Lute Judá, Traumache Tukuchunkia, Tamartbi, Ach Kananei, pero bueno, por la matzela familia Lumin, Ach familia Lu, Juntig problemas Atikshol, Juntig Nyaban Atikshol. Ma vinchente nyaban tus Dios, ma vinchente onan nyaban tus Dios, es machikim matel qink chwinkel, chuch pelelun hanto chwinkel humambach machikim khakabat kwal min. Por eso okoyolen tir, ti 50 vinchen shal, ash tutz ktlabel chitiol qman Dios. Ahora, koyolen sin khan tir tkap til Judá kust vinchen, anket kap til Judá kust vinchen, ho atza ashon man shamai, pesh kukshe Judá tukatlib. Presente schwache ikro. Dir desde Génesis 38 del versículo 12 hasta el versículo 23 chik halum. Trabajlen shi ila abach. Bueno, otaqsen tsachte tamars thatat eshmush taqte te sela atosh kwal Judá. Entonces trabajlen shi ila abach. Eshkim tshugel Judá at kwal sua. Techtel nach ist die Judá. Shi tochotnam te timnat ha iteye metzolki Mach ira shel petir achon shwoch ate adulam techt kan umbach tamar khalun lutach ilibel te machi smatimnat metzol kitrit tunzenscho es el tin tamar shbal es el tin tamar shbalen te mebeyil es oktchun tuguts tukhon sut tunz mishal khuns el nikte es koket sitnam a enaim tbi a attocht eyel timnat kubt binchi ikh tunt lont qaot qchi sela es tu nam taqchqont tet chmil vaya twakhn shi la abqch
besh kimte Judá shugel. O sea, juntiña este Judá chwinkel. Tener machikim kabat kwal. Tosh gaan makim shugel. Tjachens lu tlib ni jong tunt chi sela. Esen tunt on sela hante tchmil. Sea inti ñate jun chut vivir en ta familia lu, pero hay que te pag a Judá. Sensentente Judá han shich yol shugel ksholka ach kananei. Si hay ya anatsa nchikul tak tuts khunshel khni Dios nti tak shobelte Dios. Pe komis okste Judá tatwi shkut vinchin anatsa khunya khunti is bkhis matsulti. Ajot familia ñash toch chut khtai. Pero bueno, makim machikim tkwal makim chugel. Ahora atsan han matzel bistir lu machi matzol kitrit. Pero makan umbacht gaan tetsen te tamar kala aastach ilibelti lu machi matzol kitrit. Titsem anstun te ilibach apatsen tamar tim antun dice que besh y el tin chwalan te mebel es oktchuns tuts tu khonsut esen kubke tchantnam tunsen han acht happen te Judá tun toktkai te tamar a ver kamachi sela como otakbet ab amishhan shon taksela te tchmir. Bueno, versículo 15. Tektok tkai en Judá, qia kchun taktuts. Person oktqon, te juntuik ajal. Mire, tektok tkai en Judá, lujon qia uklekut chantnam, kchun ktuts tun sutr. Pers oktqon Judá, qia anatsan, te jun ajal. Person shilaqet tkats, memishe elet nik teqa atak tlibjo, kuntun kchun takte ilibach, tuts tun jun sutr. Toen potsen het gemaakt geloof. Toen potsen het gemaakt geloof. Lang koop toch toetsen toen koop she tuki Judá te potsen kia a otak koke. Lang koop tot toetsen toen koop she tuki. Ante tamart het zak betek geloof. Ditsen gezegd on way ach kakutsen kanchiri te tamart te Judá. Ditsen gezegd on the way ikho. Ante Judá het zak betek geloof. Katsahansman juntal tchiva taltman ki howalan ite kachangon junt tchiva ante tamart tqamay khalum kutsen me ons junti we te tsuy bil obach esen ka tsahan nolza ach katsahan melzelza ach tsatsmahi ama tsahtman we ich te tamar khate Judá ante Judá shtqanan te khalum titsen juntsuy bil obach tsahatun ki khin te ante tamar shtsak mit khalum ons khit seyo way tukesh khotal esent tsay aqin tot ob esen shtqon Judá es kukshe Judá tuk tamar ante tamar es oktsaqtal techt bajo ikhu el bet tamar anza es el ti sut tok tak te kuch ul tuts es oktqon khotshwal ante mebel Shetzman Judá talchib, Shetzman Judá talchib, tetchwoch te adulam, tunsen, kjachtsmelzenho, tsuibil obach otak kitqon te qia, me mishietel te qia. Shetzentqanen chwoch Judá kesh hal itetak, toch lugar anenzem. Hatzenta ye qia atwik ahl aat tochtnam te enaim, an kubqetak tsibe. Anket kesh hal sak kitsak te khalun. Nti juntek ahl ikho annakhle tsalun ante khshokh besh meltsakht kats Judá esen shtqama ante Judá khalun nti wesh khiyat wun esh makmash khalway annakhle qatokh lugar anzen khalun nti juntek khiyat wikahl at tsalun ante Judá shtsak ante khalun kirkokh chukatsuybel ashikin on tunse miqo okte shmaybel shkhal me machen smagwe talchiv ersen mishjetz tu ñak parte Judá. Muy bien. Ay, me costó el Judá to jonyama porque lu jonkia lu oklekuch kchunk tustun sut jonkia halte lunches en Judá mejor chish la eit kats titset kman Judá te qia lantzin tun kukshe tuki pe kumishtir taqi tinkt at qons way qamachin kukshe tuki Kachin ogen te mantichiva. Akutsen. Katan smanchi Judá. Kon ik tetske pero. Dachten kit on zo gon zuivel obach. Tin tachtsen.
pues at seye irsen taal irsen tsey in dat over achten sagt zman dat manchibe kachischen melzen kutzen ebesh ku kshehuda tu ku khunqya ato tutz khunqakhel besh ok tsaqte tamar tal es besh achte juda te otak baqqa tu ku tamar muy bien pero todos entonces el khiet de juda ti il otak bantu el tqan el juda el tsen el tqan el juda bueno to Génesis 38 24 chik halon tbachlen sho osh khau tbachlen sho osh khau shqaman te juda halon atsen tliba atamar mat el twikach es mat oktsaq khun talts ante juda shtqama kilahomish es sin kipaten kuy mire ay matel balq matel cheit nana tkuh matel cheit tamar tkuh matel tqanl de que sí matzok tsaqte tamar tal por eso kan jante la te juda qala ashtet li tamar ma ku tsaqto kah matel twikah تقول pues matzok tsaq juntal mo matzatiq juntal tishit qman juda que la homos es en kipaten kuy imagínense que la homos hi tamar te konen kom ma telt wika pues ma tatskon juntal es en lib te chile qala que la homos es en kipaten kuy ik schatsen ko acht die qia el khet kush khaltech atak jesus stechon qia mat el khiet khan lun qia khan to khun ichin zenzens pues to kleye to kshoy te twi es en kubiet ikten lochi te juda que la homos qia lo khan es en kipaten kuy Ashen satna ti il ant tun David ochcha tert kan profeta Natán kut ma khun techil khalum ul khun ichin pasial el tkhun khal Azen schal a ult pasial schkan stakrit at me invest un testation hun rit det chi tul al khatrit khatal pro sta qilt tensing ogel schal no han ha qalbiet lus qalbin chitir chite David tit chit qama profeta Natán anke ichin silo ay David mire iksente bachti juda ashtet libe mat el twikachel es mat oktsaq juntal ante juda shet qman khalun kilahomash esen kipatin kuy versículo 25 atzachte tetzqin tamar kyun shal shet qma junt qanel te ilibel te khalun atahwe seyolo tukush jotal esense Techtel ni Judá. Bueno, dice así. Atajwech ni tsuy belo. Matzok onte wala. Eshtqamak khalun. Chikayen sen khala. Anke tajwe se lo. Tukush jota al esense. Techtel ni Judá. Ki qateqtak. Tqamak khalun. Teq yalun. Mas tsaklete tsenku we. Hun ayen watn pach. Tu مش كن مخن قوالا سيلا توكا إيش مش كشي الخدا توكا تمار ميري سواوش كنت أخطي خدا شي سنتقياي خلون es cierto قما تشينك آغانس ماتشلتس es cierto pues قما تنسكون خون والس خون ماتشتس بنوك سالكيتس كاختنس تنكوينتي أنكي تتاتن نيشت أو أنقوك شينك آغانس pues ite tsuyul obarshiken qanan atsan tahwal khaseyo esen ta al seyo esen tahwal khatselulo atsan wehit tatenesh bueno anke taqtahut ahuda eso otra chetmate judats que la homos que paten kuy después ma juda que lo mejor más aqlate qiyalun sen kul khawe en otras palabras qala más potoil qshwat sen kul khatqiyats en otras palabras, ate judat und copat und teslajet iña alteqi, aunque de veras machchenteqia pagan porque sun pero sentó que el sentente judajan o ilti jun kajal
Al final de cuentas, kutzakto juntil, kuma kukshe tukatlib. Atzante ilhab ajan, to Génesis capítulo 38. Bueno, oxen xaqnantes jana juntal juntiol Dios, tíjalo. Supel salach Dios tíjalo, min salach Dios tíjalo. En primer lugar, to segundo de Corintios, capítulo 6, versículo 14, chikhalun, mitzok kimuch en kiba hunsh tukash hal nyanimel. Consensus denkt und tumuch und der Tier hob an tuk in jab a. Sensen denkt und tumuch und speak in Tier tuk shoppen. Ma hakot sind el wen Christ tuk tago il. Sensen denkt und el wen hunimel tuk hunya nimel. Ma hunsen denkt ha Dios tuk huntuts beil. Hon ayet in ke. Ma choka tet ha Dios it senkut kama Dios doch diol khalun. Kchin tembele kyuki kchimbetele kshola. Ayen kchin okel te diosa, ayetzen ke kchin okel tentanman, tumpatsen, kukietse kshol nyanimel. Te Judá, shichel con shugel, kshol nyanimel ti Dios, atzant familia, noxmatzel onsh. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11, chik halom. Me mitzim inke kyun ka ayesh hal inchil il kenti kyoklen tot kawel Dios. Mitzin chik shon kiwa, tunt kukisbun kiwa, kunt kyakil, hoshalo, nti kyoklen tot kawel Dios. Chniach pachel, katsa an chikul und huts beil, aya an el kirle mecheblen, sanchni ichin an okon ki te kya, nochtun kyachen ichin tuke ichin, katsa ilek, katsa an ponchkuch dich nim koti, katsa chuchtenel, katsa shol yol, katsa nis ul. Ik dacht ten groen geen keer ochtend. Meatsen halen, matje chette toch jakil gelo. Matje el pan tun Dios tun sakkers kwinkelen. Matje ook het akle tu Dios toch wikaho Jesucristo. Noctun sheu bachschang. Chitiol kman Dios. Toch negel uur kut steven apostol Pedro toch capítulo 2. Nkmantiol kman Dios khalom. Nchinkum sen gut se kei. Tunt kukition kiba tijo kiachbela anyawen. Anche ogen ti kianman. Chib etchische toch tumel. Kisholjo ayenyanimel. Esto Judas, capítulo 1, versículo 7. Tzach na tijo achtich Sodoma Gomorra ochtra achik halun. Ikshkoch. Knan zen kijoshal atnamte Sodoma namte Gomorra. Hunsh chukach nish halkyo hochkantmuchitnam a tietakchikats. Ibinchin il zenku kech ángel. Tu hosho okten pinchil kyakil wikil. Ikach kyakilsh. Ikkish keshaljo shkukinchin achpachel. Ichin tuko ichin kyatuk akya. Tunsent pajo ilun. Ihatiyupen Dios hotnam tukak ak. Atsan ka lunch. Naach want te gon yek wel te gehaalen. Ga at gonagen tukak ak te gomax. Te choch wel ke anchim inchin il. Bueno, agot antun Judá kukshe tukutlib, ahan tukutlib, nyawente gelunchi tiol kman Dios. Nyatzma ilge, sine desde ochstech, lutzen to Sodoma y Gomorra, hasta gnika ángeles, aquí kitzakpin kyoklen to kya, y kukshe kyukashel. Gnika ichin, ibach kukshe kyuka ichin, kya, ibach kukshe kyuka kya. Tunzent pagelun. I hautiupen Dios hotnam tukak. Atzen alun naach want te goyek wel gehalen. Ga at gonagen tukak te gomach. Te choch wel ke anchivinchen tijo il anetzon. Por eso, ajo mo infierno tbi, ñano yak, tuch, o kit kman tiol kman Dios. Pero at hungen dat zijn geniement, at hungen min geniement. Peratzantei aluin bing en kaien, ogen kussen tot jol Dios. Zijn kussen te Sodoma es Gomorra, shihawyup. Sat on Dios a kiich tun hawyup. Ik sente gaan het chi, es ktsachel te Dios tiabel tui. At honka en jong, te choch wel kirschal, anchi inchen tijo wik il anetson. Bueno, atzent aman lunto Génesis capítulo 38. Asha Dios cualquier en tekchwinkala,
Koshnaxel, Tietul Dios, Tojul Semana, To Génesis capítulo 39. Bendiciones, hermanos.